Omeka se wabomaden apie mu ewo ahoma no so ni nyina eye Onua-Akoma People's Assembly ye nei omode kron so enura kwa na omhyase ewo Obuasi krosini ni mu enu ade ende yakwa successful na enedue de tu no yenim de si ye esanse ne ena fa enura na fa nyame adom ekena 3 days ena omatu esi o se ometimi ahwe se de be ye no ma bia enhyeda nkoye ewo Obuasi amabunu enya adwuma nya no se kobose etam ye studio yi ekopem Obuasi ane ebomaden abomu a ebia na mpanifo abomaden na omati omanfo no wonum sufra ewo honom ntenura dwumade ne timi koso ye ene ahomachen be se nonum ene ne mpamu eba no ene technicians akoho omakwa kwahyehe no ma na wie akanse ebia ensam trofo no ene wo makasa no ometimi baba tena set so na ometimi akasa omuduru honom a gama bi na nimpa ne Jese okay odem ye nkomra no beto na du sisi awo akwa ne se wo makwan emadwumade ne nkoso aden a wo se nora ebere duru ba bi no MPP ni ba be kasa no manfo ni huru no NDC ni ba be kasa mi so shia ne wonu mbo mo nsam edema no ne ade nti ono pa de ompene emadwumade no enkoso awia no ye kire mumu kakra anwumere yi ma yenko na yensan ene sapoma me kire sapoyo eni nkomo de esi akire sapoyo madwe Yani legend. Enumrei emponu mu nkrante wo mu de. Oh, enumrei de yes vim no e da so banka kakra. Vim ne da so ba se e mabunu na beti ne wo mu nya ye bu obu de ti ba bi aye be ko bi an ya hu se ye protection no ye ranti ne vim no e da so e banka kakra. Mo fire na so waji udin wo Obuasi o sapoyo. Apan dan kwa no. Ya man the legend. We are sanity na obi hono ma ebia awia no wan hyeda antie yen kase ebo no ekwan efa so anankofo bi prevent musem ma day 2 of the People's Assembly no emaso no se ubo ni tewa awia no anopa no ade enesi ye ansampo ne the latest development na to aso de me yatifo mate anopa de si ya no enese no numu empamu hono mu a technician se ba ye beto se niama ni ade o mu se niama ni nyina wie ye ti se nkonwa eye se te fa ne hu se emrante kwa mienu a se se ba ko din de bobo ene ba ko no so de afa no na boji se officer a se amane bwa ade information sakra ye nya e wo ground ni express MC ade ma Obuasi West no eye wonabo adansi bona wono ne bodyguard wono ani kase oba ye beke kan ye manye okwakonya we no wato ahwe ha no wato we senya ahwe ha ene ya banners ya bobo ho no mo timi som no wa sign center every so dia beti from no wato we dia gu ho no oye ta na no wa sign baba bi a camera for ne machine sia dia no wono aka trouble men ke hamo papa mo se samuni e mo se dia na de ko no na e was technicians no mo mutie no ntia dia fast na we machine we ni wo betu an wo dia saba dum camera we no be fa no dia saba no tripod se dia so bi a boabo an ho fi se dia na niam na e ko no na wo mo pese wo mo sa se niam e se nu hu ho no na se triu ni nyina ye ba ebedu ho ye ba bedu ho no no na dia se GH boy mo boardroom mo ne boys na ntaru mo ni ade no omo yesi wo mo ne boys ni be ka me kan su die niaba ba na ke dem na dem bi no die wo mo gina situ ene afa na wo no ne bodyguard ma MTV o tan wo gina situ ye ni na ka ye se dia ma na die be ku wo ho no mo yem pe e do ne na mo so ma ka se smart ne de pe ni for the police mi di ka e ko police station for report ye police commander ba ye e be ma afa won ne say won na ye wo ya no no ni ti mi gina ho no mo en take the station afa gina commander ni mu ka se ne say commander ni mu so mi ye ti se ne ma ne ya so die be ti no ye ni enye ho entina no ne just Captain Smart ne na gidi for no e bi true ni bi ne commander sign for back to commander no office no mo ko kasa ya so mo ko kasa ya e ba ye no ye nyina obi a bochi apotede sia ne commander no se dia wo mo e be kasa ye no na e wono mo na ye ni ye sa e ko ba sa no na amane ko ne ko kaka so afa ba be so ni afo ni so mo ni afo ni de mo tin kasa oma wo ko galam se pitu nyina sorry ye firi amunamu aba ye bi se wa tada no be bua ya wo so be so pe no ezina be we bi enu ni asan ta so mo ba nti captain ba ye no a ye drum ni sia ye ta no enu na branche ba ko obi din ye ye o sa me kasa de ko so nya na wa plan wo ni simi se
the boy ne ya no be ponte no eno de hwese wa so twede pa na mudo mu ni mo na say afa no eda ne mo ma so say pan na wa so na tare ya bo na badani na wa head no want to wa tare na ponati asaya ponte no eho no de ma ho say yes e de jafe am ge so mbirika ani ani ntokwa yi bisa woni mu de e ba mbirika nkokwa ni gidi sana police esa ma ye escort e de e ko e station wo die wo station na ye nya ne ye say mranti pe wo from han mu say dia wo mani de dia afa ne ye ho ani mranti a wo wo tutu ka ne mu ne kwata mu nyina e mbirika te so ma be bromtem awo bia ye so no na ba bia ye so ya Obuasi prison quarters one no o blocking one road ni nyina so wo maka bia etwo actually now o ai wo blocking road ni nyina eso wo maka bia etwo say ya me ye so na eti say dia mbabuno no e ko dumping be go one o ko 2000 na that was say you fan on fast e mbabuno no stress police so enti say o mo ameka ye wona say we mo ye nyamfuna say me yes o mo bebuka fire so e bi o mbesa ya ba enti wo mo besa mbabuno no the police for the crime na say wo mo ye ho ban ye nya adwuma mbabuno a e be bu kro yi fo awia no na enya akabuchi so akra enti say de kokoba e na wo say san ye adwuma enti ya pra ko so ya me bo enti ade enkofo no be ye nyina no enya de ya prevent mu say program na ma so etimi ba so meboa me pa e ba so e mabuno ne boy en ho pan e me ba so na se me wana say na me nyesubo na me na ma body gas ba ya se tre no mu di senti na me ka say apan dan kwa na de una oni o e bi abefa bia sapoyo enya se mo chekwa enya se mo 23 ya say program na se na ye program na se no na captain that's why e wo police station one match for one commander no and for body die bi enu yen san no ye nya na ye say at a point to be dan je say e wo police station one around that so almost captain pia so person check captain car so person ye dey yo enti na the information is about na boy see be there what no so e go try police station ni hu hia ye and then the captain from for the program ya ye Captain Hane Wama program na so wo police station ba so say ye real program no so boys ni gina ye so e ma ye tutu ye ni e ma nyi ma wo di ye tia asai di yan ko na boys na wa hanu say na e so wo police station wo so ko captain wo ban captain wo police station ni o mu tini to na o mo wa na wo ban e wo ho no ti da ka ye no mo sa di ye tia ni ye e ko police station na police commander ni to say sekebe yanka program no enka otade na aka na ye koye wotutuka aka yenya ifise wono ne de onim se boys na tie se womo ase na ojitu mu se ono one ne men no mo nya ahi a o betumi aso boys na no ono de enka so budie kwan so no enka yenya program ne ye ne enko na no de ye tie ye ne se se ni mabunu na bo apeso ho na wo se captain san se bi elu bi e de kire wo mo na no the captain ka from mo se 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 ade na kwaye no ye contract program no enya ema so what na de jabi nya botre musa police for tumufo se de esi enedue no ebe ya wo mo advice mu se nka kina de ende last hour de nka ma mo nye because last minute are always dangerous omo kan sa no maji atum se nyame adom e kina ema so ana plans for kina de no senate eti ya di Amo ngire to mata amna se ni enu wo musunku ni muda e se ya ma so no enko so bia ana ji ya o be ko boy ni fi akọ buro boy ni pa ba bia duru no yes duru no e ti ja se ye be ye so no wotena se ya nya so mo di ya boy ni wo so ma se e be ye the best for ye ni na ti the ya de so ye no e se ye na ko no na so o mu ku ya fu o ho ni ta pe ya mo di bi ya ba ba di no e wa se ni fast Obuasi Eddie F4 commander and so on. As I say, a competition here and a force for police for that say this now. And Kayabapa program no one is as Madame for
That's why I come from what you pay answer. Come to Yakasa. You could tell us, you could tell last year. Yes, I'm a small boy. So be a small, what's your capital now? You want to be qualification. What's what I'm saying? What's what I'm saying? Captain Day. Please, so be a who? Mo come asa I don't think I'm passing. nti mo come achi na pem na de twa to amanfo bisa sa captain wa bisa sa the sense no so no ya hu captain e wo no nti amanfo bisa sa o wa hemfa na the rest of the team members no obi ahoye de obi ahuntin kra nyame adom obi ahuntie obi ahoye pa study boys no dey promotion police for no ọma boy yen na boy yen ho pan ni ade no ye fa ba so body em ema wo mo ma ya ade pa ye nyina ye ho ye na study ni ye ka no captain ye fa ye ka no ka se e wo se ye fan e pa cho na ye se ma bu ane so de omo ti ase ma ye ni ye nkonko tia nkonko ye meet one meet ni mu de be bia no ye be fan so e de aba be to mani mo ti na meet ni kasa ye kwaswa ye hwese wo tina ye be ti ye anasa na gi awose yesu yeso efi krom hanom yeah sapoyo mo hwa mo nsu ye pa na said them kan no say ya the reinforcement efri akoma efema say ba mo kan kira captain na jebi mi say no mo nsuro kra na omo commando enemy meli dictim no ya me atoma nwumre ya me nya de takra na se men kan nsu asabre nkamaduru ho so hu wo so ba akoma efema say me na me so aba itre wo mo captain ne me wa ha eti me bia edita kra wo sro wan ti me ama you see me so ma me mra wo se me nya abotre enti wo de mo nkeka no mansie ni se kene beba so nko ade a bo 1 am a ma kena na ma to am Obuasi o na do so ye be ma chen me no o face me so hu ti mo hwa musie why that's it yo sapo yo no ye ne wa gini din wo hobrita then na ya osere hwe wo de si ne no wo nyimi ni ma da reinforcement na emesere kwa senti be kwa wo sile hai wo de ye na de matro so na ya pa me de benchi be ma o me ka sakra ti for mero dia o ko reinforcement no sa hene na wo di akoma fo adim na ya ko reinforcement no abase for mero me be hu me nyesa o me da so no so na fa de to so tie for so mo so mu no you na ye kan say bushonfo say unya video ni bi hwe ya bra Facebook page no so gama ni nie wo hwe na no mfemfam a echen horosapo wonye bema papa bia bema bi woni o wadi beatings kromo mfo na sa ache na bo mo agua ne papa na wonim say duru ba bi kura na police commander no pese wodwodwo akwana koma no wo se wante ase na self video na wakasa na enie yentie ni ne bi na ya de atoso ba bi a na police commander no eni abrante no kasa se ba yo makoma emra form no uma yentie wo de bra Facebook page no so enye nsem keto ne ya kan sa no Are you the one who takes decisions or you are the one who takes decisions, right? Someone said they don't take decisions. The thing is, you will. I want to take decisions. You are. They say, and that I will take it. I don't know the person. It's not. I don't know. Be a police commander. You see, take instructions from your officers. Exactly. So don't police, police, akwonu na ekasa no hwe onu no what is up but you say in terms of politics when you mic they grow no way you mic they grow obi ade some politician then of the day they never who intelligence yes no catch her what is Obi behavior? Let us know. It's the assembly's decision. We can't stand here and I may say
so ama akwa no ono no abra na police commander wo mantem okura dwodo akwa na koma no wo se da wo se wonti ase de besi enso nura okokokire na adwen wo ho okokire na adwen aden a ankwa amfama ne party nonsense adwuma ne ebe ye no hono ka se eye partisan eye program bi ne ba ya na when the legend menti ase ne se Obuasi East and West nyina eye NPP seat and you can imagine say hwe anipadom ababa chiro ma dwen nyina no sebi omo nyina na ya ndisi for womo nyina na ya ndisi for Obuasi na da ho nyina na NPP dominated area nti dey na afraid na after yensan ehwe na ya ba bia na mrante ya no say omo be protect the team members say omo be ya adwuma no eno so mayen hwe na mo ma yentie say de mrante na kasa na duru ba bi pa ma ye ma me nom emerwafo se kom de omo wo Obuasi no eno so we de gina Facebook page no so mrante kwa